Wilujeng dalu Dek Pinta. Nggih, wilujeng dalu. Dhisik iki ngene iki dadak sepelan, Truk. To. Angger anu kan engko nek nyauri apa jenenge tak takoni wilujeng dalu ngono. Wilujeng dalu Om Dalang ngono kuwi dhisik. Saiki wis gedhe awake. Wis juara 3 festival Sinden Idol. Sapa, Dek? Sejabotabek apa kae, Dek? Kok Sejabotabek? Selama kuwi Jawa Tengah nggih? Jawa napa? Hah? Apa sewungu? Sewungu. Jawa Tengah napa-napa nika? Nggih, Jawa Tengah. Jawa Tengah nggih. Nggih, benjing tumut Festival Dalang Remaja Jawa Timur nggih. Anu, Festival Sinden nggih. Jawa Timur belum ada ya. Dereng. Kemarin itu jenengan informasinya dapatnya dari siapa kalau ada festival Sinden Dol di anu itu? Idol. Dari siapa? Apa dari Mas Agung Plentok apa siapa? Siapa dari siapa? Dari internet? Nggih, dari Ya. internet. Kemarin itu materimu apa? Napa niku? Tambal ban. Asmara Dono. Asmara Dono. Heeh. Terus Asmara Dono kali. Palaran Sinom lajeng langgamipun Kimpul Wulung. Oh, anu Palaran Sinom rujak jeruk sanes iki. Coba dicoba. Kemarin materinya apa? Dicakkan di sini coba. Yang pelok apa yang pelok? Asmara Dono nipun. Oke, nggih Asmara Santo anu Pak Asmara Dono, monggo. Nggih Pak Asmara Santo tesilenggan. Asmara Dono pelok nggih? Nggih. Oke, heeh. Dan alhamdulillah irunge bangir. Wonge cantik. Awak aku pakai apa? Iki sing anu si aku lho, sing ngedus barang si aku cah iki. Ya toh, Dok, ngakoni ra sampean? Mboten. Oh iya, aku ya isin malu. Ya, aku ya ngabur. Coba, wah sekarang gelangnya jangan pakai gelang tridatu, no. Kayak Mbak Birgita itu pakai gelang emas. Nanti sampai lekek sini ya. Gini gitu. Ya, nano. Kasmaran marengna luri Ini ditabrakkan buh dulu, bruk, mandek dulu. Oke. Bisa cita-citanya istrinya, suaminya dalang? Apa? Nggih. Ya, jadi kalau nanti suamimu dalang kan pasti dudukmu di pinggir sini. Nanti sudah dalang gitu, ya toh. Terus termosnya habis, dalangnya suamimu. Terus ayo cobu. Sampean sing bakul wedang ning arepan. No. Guyune kan biyen ngono iki. Apalah. Cincine kuwi wis kecilikan, drijimu kaya jahe kuwi lho, iso diculke ya. Nggih. Cincin tridatu. Ya. Ya. Rasulullah bal-balan
di mana toh saya ini sekarang Di ini? Universitas 11 Maret. 11 Maret. UNS ya? Nggih. Kok kemarin nggak diisi apa alasannya? Enggak apa-apa. Nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Pengen aja? Ya, Oke, baik ya. Jurusannya apa kamu? Pendidikan Teknik mesin? Bahasa Jawa. Pendidikan Bahasa Jawa. Semester berapa? Semester 7. Itu dosennya yang bisa nderang siapa? Enggak ada. Nggak ada? Enggak ada. Ya udah. Nggih, anu nembang apa Dik pesan kasdang sing nganggo bawa. Wis saiki wis tak jarene neh. Ya, aduh, tak kencing. Tuangan itu apa? Apa nganterkin apa meneh? Langgam meneh siji gas. Langgam Rasa Madu. Rasa Madu PLBR RSMD nggih. Maksudnya pelok barang gitu. Ya. Ya, dibawani ya, Dek Pita ya. Nggih. Nggih. Sekarang masih ikut Pak Jito enggak? Jarang. Jarang ya. Nggih. Pak Jito sehat ya? Alhamdulillah. Bu Dendang, Nggih. pacarmu? Nggih. Iya, entah sehat ya ora duwe sampean. Iya. Rasa ya. Suka. Rasa Sama Pak Gatot minta tolong ke sini ya. Madu. Yaktine was Pak Gatot tuh ya belangkonya hitam, beskapnya merah, sepatunya biru. Kiai kok luwes. manis harum Iya, yang besok bekerja BGN, ayo diharapkan tetap di sini. semuning jiwa Ya, yang agak kemayu, Dok. Sinan Trali. Gitu, coba. sinandrawir Kalau pengen jadi istrinya Dalang, apa nggak pilih Mas Radityo ini aja? Ya, ini ya Dalang ini. Dalang Pramuka. Loh, wis rapi toh? Ya ampun, yo karo mau. Masa wis rapi deh? Ya ampun, anakmu loro. Tenan ora? Oh, terus anu kae to, apa jenenge operasi terus mbok gweret sikile terus sirah keri ning jero wae. Ya. Terus Saraswati tumuran nawar nawarkan kang wangi wah Kosnya di mana? Kentingan? Nggih. Iya. Marak sarwingra Aku kira kos daerah itu kok petoran. Basu. Cedak real premane akeh. Dia.
Besok kosan ning kono, nek pengen jajal ya. Apik kono. Lemute akeh sana. Terus kang nedeng nandang preten antu pangayo Om ganti request jenang gula aja ya. Oke. Ini Mbak Yumi seneng sekali itu kalau dengerin jenang gula itu. Lau tangkat kali kula bojo kula. Kuwi sing anu apa ya? Lino kowe aja lali kuwi tok sing apal tahu jenang gula. Yuk, jenang gula dados.
Ya. Sekali lagi. Oke, matur nuwun Devita. Sekarang